Adakah satu jenis pohon di dunia ini yang boleh membantu lebih pada 100 penyakit? Membantu ya. Sebab kalau you tengok elok-elok, pokoknya simple aja, dan saya perkenalkan apa kandungannya dalam bahan-bahan asalnya daripada pokok ni. Dia boleh sampai 7 kali ganda lebih kuat daripada orange bahannya dalam pokok ni, dalam terutamanya daunnya tu. Nombor 2, 10 kali ganda vitamin A kalau dibandingkan dengan carrot. Tadi vitamin C yang orange tu. Lepas tu kalau dibandingkan susu, kalsium dalam susu tu dia ada hampir 17 kali ganda lebih kuat. Lepas tu telur pula dia ada 36 kali ganda magnesium. Tinggi tak? Tinggilah tu. Sebab itulah dia kalau dibanding dengan banana pula sampai 15 kali ganda potasiumnya. Lepas tu spinach, bayam, dia ada sampai 25 kali iron dia. Apa tu, zat besi. Jadi dia ada vitamin A, B, C, D, E, K. Tuhan bagi dahsyat. Sampai B1, B2 sampai B12 pun ada. Bahkan kalau you tengok dia punya mineral daripada kalsiumnya, magnesiumnya, kalsium, apa lagi? Potasium, zinc, phosphorus, iron, copper, Masya Allah. Sebab tu penyakit-penyakit daripada ujung rambut sampai ke ujung kaki, termasuklah mata ataupun otak kita, pemikiran kita, paru-paru kita, jantung kita, liver kita, usus kita, masalah kanser, diabetes dan blood pressure, number 1, termasuk gout dan arthritis. Okey.